Got my friends wrapped tight like a ring round my finger. For everything we are, together we feel the heat. Dragi gledalci, dobro veče i dobrodošli u četvrti krug izvlačenja velike DM SMS nagradne igre. Želimo čestitati svim sretnim dobitnicima iz prošlog kruga i ovoga puta ćemo izvući 3 fenomenalne nagrade, a u tome će nam pomoći neki DM kupac. Krenimo u potragu da vidimo ko će biti sretni dobitnici. Dobar dan, ja se izvinjavam. Dobar dan. Da li želite možda da budete naša dobra vila i da nam pomognete pri izvlačenju naše SMS nagradne igre da izvučemo 3 sretna dobitnika? Pa eto može. Hvala vam puno. Dragi gledalci, sa nama je gospođa Samka i prije nego što počnemo sa izvlačenjem, iskoristila bih priliku da pozdravim našu tročlanu komisiju. Dobro večer. Gospođo Samka, sada izvlačimo 3. nagradu, a 3. nagrada je kupovina u DM prodavnici u vrijednosti od 300 konvertibilnih maraka. Držimo fige sretnom dobitniku, izvolite. Sretni dobitnik je broj telefona 060 359 1873. Izvolite, gospođo Samka, sada izvlačimo i 2. nagradu, a 2. nagrada je tablet Asus. Tablet Asus dobio je broj telefona 063 342 014. Sada ćemo izvući 1. nagradu, a 1. nagrada je Golf 7. Izvolite. Sretni dobitnik 1. nagrade Golfa 7 jeste broj telefona 065 322 776. 065 322 776. Kupovina je obavljena u DM prodavnici broj 60 Ivana Gorana Kovačića, BB, Banja Luka. Čestitamo svim sretnim dobitnicima. A gospođo Samka, zahvaljujemo se što ste nam asistirali i u znak zahvalnosti ćemo vam pokloniti našu DM poklon karticu u vrijednosti od 25 konvertibilnih maraka. Draga komisijo, nadam se da je sve prošlo kako treba. Da li ste saglasni sa ovim izvlačenjem? Dragi gledalci, hvala vam što ste i ovoga puta pratili izvlačenje velike DM SMS nagradne igre. Učestvovati možete u istoj ponovo već od danas tako što ćete obaviti kupovinu u DM prodavnici i napraviti račun veći od 20 konvertibilnih maraka, poslati SMS poruku sa brojem prodavnice i brojem računa i možda baš vi budete sretni dobitnik ovih predobnih nagrada. A svi oni koji nisu osvojili nagrade ipak mogu da budu ponosni jer su učinili dobro djelo. DM će sva sredstva od poslanih SMS poruka da donira u humanitarne svrhe. A mi se vidimo na narednom izvlačenju 15.4. na OBN televiziji, a do tada, doviđenja.